Karate klub Champion osnovan je 2011. godine. U našem klubu trenira 90-ak malih ninji od 4 do 18 godina. U 7 različitih uzrasta na 2 različite lokacije. A osim što treniraju i zabavljaju se, ostvaruju i vrhunske rezultate. Svrstava među najbolje karate klubove u Hrvatskoj. Karate je za mene hrabrost, samopouzdanje, sreća, samoobrana, ljubav, prijateljstvo, fajterica, obitelj.